يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي الغالب أولي طالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعدما وعدودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فغني له المطالب. فلو رأيت الخدام كياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والكوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسوياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل وآدم عليه السلام. قال آدم به ونيله أعلى المراتب. قيل ونوح عليه قال السلام. نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب.
قيل وإبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل وموسى عليه السلام. قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب قيل وعيسى عليه السلام. قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بالإيجاد المهابة والافتخار ونشرت على رأس العصائب قال هو نبي استخرته من العين بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشكيك وأبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجل ولكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن ونذور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المنصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقلوا في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
يا مؤيد يا ممجد يا رسول الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حوضك الصافي المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ما رأينا العيسى حنت مرحبا مرحبا بإسرائيل إليك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا والغمامة قد أضلت مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الذي محمد يا الله ربي فاغفر يا الله ببركة الحاتم محمد يا الله يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحاتم محمد يا الله كفر عني يا ذنوب يا الله واغفر عني السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحاتم محمد يا الله أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحاتم محمد يا الله وصلاة الله تغشى عند تحرير سطوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طالع طلع البدر على
صلوا على النبي محمد. يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. نوينا ذكرا تقرب إلى الله عز وجل أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها إلا الله لا إله 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 إلا الله ها إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله برحمته وكرامه من الآمنين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله اللهم صل على حبيبك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليهم أجمعين. الفاتحة ويد الكرسي وسورة الإخلاص 3 مرات والمعوذتين لروح رب روحنا قلوبنا حضرة الشيخ ومزل سريف ثم لروح سيد الوالد وزن الحاج وزوجاته وأصولهما وفرعهما وقربات ومن انضم إليهما ثم لوالدينا والديكم وأمواتنا أمواتكم وأموات الحاضرين والحاضرات ولقضاء حاجاتنا حاجاتكم من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'd. Hadrat al-aizza al-ajilla al-kurama para alim ulama ingkang kaula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Ki Haji Muhibbullah Khalil saking Rembang Pajaran Rembang. Mugi-mugi beliau tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, sehingga saged setiap tahunnya hadir wonten tenggone majelis PTT menika guna untuk memberikan ilmu tenggone kita sedaya. Sedaya asatid wal ustadzat ingkang hadir ingkang kaula mulyakaken, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Kasun beserta perangkatnya, wonten Bapak RT, Bapak RW ingkang kaula hormati, kalian sedaya hadirin hadirat, jamaah majelis taklim PTT, kalian undangan, kalian rencang-rencang Banjari sedaya kemawon ingkang hadir. Alhamdulillah, puji syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala, wonten injing menika kita sedaya saged maos Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga barokah maulid, barokah khol saking Bayi Imam Ghazali yang ketujuh, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mutadiin Kembang Singosari. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk keberkahan saking Maulid Nabi kali saking haul menika. Ilmu sing kita pelajari setiap ahadnya mugi-mugi diparingi manfaat dening Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam mugi-mugi kunjuk katur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kaula mulyakaken, saderenge taujihat wal irsyadat dipun aturaken dening Ki Haji Muhibbullah Khalil niki wonten sedekah dipun tujuaken dumateng Bapak Bahak, Bapak Sumardi, Bapak Jazuli, Bapak Atrimah, Ibu Nani wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim. Al-Fatihah. Wonten sedekah dipun tujuaken dumateng Bapak Jazuli, Bapak Salim, Mbah Nasia, Haji Abdul Adim, Mbah Tosari, Mbah Sriya, Buyut Jayadi, Buyut Hasana. Lan wonten sedekah dipun tujuaken dumateng almarhum Bapak Simun, Bapak Bukhari, Bapak Saikan, Bapak Adi Wiyono, Adi Ahmad, Pak Le Baik, Bapak Kasmari, Ibu Mudrika, Ibu Tamuna, Ibu Riana, Ibu Nani, Ibu Kasmira, Ibu Maria, kalian wonten sedekah dipun tujuaken dumateng Bapak Giman, Bapak Maridin, Bapak Ahmad, Pak Demat, Bapak Karso, Bapak Haji Samani, Mbah Husain, Ibu Syarofah, Ibu Kasmi, Ibu Timbruk, Adik Baitun, kalian wonten sedekah dipun tujuaken dumateng Bapak Mujib, Mbah Huri, Mbah Sukarman, Mbah Hadari, Bapak Saptari, Mas Dwi Soni Sucahyo, Mas Yunus, Mbah Supi, Mbah Mujna, Ibu Rida Kusna Arinda, Ibu Bainem, Ibu Sri Lestari, Mbak Sri Irawati wa usulihim wa furihim wa qarabati man itamma ilaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedaya kemawon para donatur, para jamaah, kalian simpatisan saking Majelis Taklim PTT, kaula ngaturaken sembah nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun membantu terselenggaranya Maulid kalian haul menika. Mugi-mugi upaya panjenengan sedaya, rekodayane panjenengan sedaya tenggone majelis ilmu menika, mugi-mugi sedaya termasuk golongane tiyang ingkang cinta tenggone ilmu, lan sedaya zuriat saking kita sedaya mangke nggih ngoten cinta tenggone ilmu,
Mugi-mugi kelawan sebab ilmu menika dadosaken kita sedaya selamat wonten donya dumugi wonten tenggone akhirat. Matur suwun sanget atas sedekah panjenengan, kerja keras panjenengan, tenaga panjenengan, pemikiran panjenengan, donga jenengan tenggone majelis PTT menika. Kula mewakili sedaya kemawon ingkang termasuk kepanitiaan wonten tenggone enjing menika ngaturaken sembah nuwun sanget jazakumullah ahsanal jaza fi sa'adatid dunya wal akhirah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya, mugi-mugi balesane Gusti Allah langkung sae di kehidupan dunya ngantos wonten teng akhirat. Lan nyuwun agungi pangapunten menawi kula anggene hormat panjenengan sedaya wonten kekirangane. Al-Fakir nyuwun agungipun pangapunten saking kawula. Hakadha minni ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh, monggo kita sedaya niat ngaos sareng-sareng mugi-mugi kita sedaya pinaringan ilmu sing manfaat ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Ki Haji Muhibbullah Khalil saking Pajaran Rembang, lan mangke dipun tutup kalian doa dumateng beliau wekdal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Dumateng sedaya para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid segenap, para tokoh masyarakat, para pemuka agama, para sesepuh bini sepuh ingkang kawula tansah ajeng-ajeng barokahipun, wabil khusus khadimul majlis PTT Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Zainal Arifin. Sinten nami lengkap panjenengan? Uti keliru, malu bertanya sesat di jalan. Mugi-mugi beliau tansah pinaringan sehah wal afiyah, panjang umur, dipun paringi istiqomah, dipun paringi kekuatan zahir batin, saged membimbing kita sedaya, saged nuntun kita sedaya menuju dalan ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan menapa ingkang dipun kaji setiap ahad wonten tenggene majelis niki dipun dadosaken ilmu ingkang manfaat barokah. Amin Allahumma. Pun supi setiap mantun salat angkat tangani Bapak Ibu dongaaken Ustaz Zainal. Nggih. Pun supi nek saged tahajud lek mboten kober bar salat ojo moro langsung nyengkri. Ya Allah, guru kula Ustaz Zainal paringi sehat Gusti. Lho niki lek sakit para hadirin nggih ndak lanjut pengajiane. Nggih. Makane ditungaaken sehat wal afiat. Amin Allahumma. Sedaya para guru-guru ingkang boten kula saged sebat asma agungipun, boten ngurangi rasa takzim lan cinta kula dumateng beliau-beliau, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, jalisin jalisat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika injang menika
kita dipun takdir dening Gusti Allah saged ngelampahi kalih acara ngeniku. Sing pertama hormat dumateng lairipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun rangkai kalian haul almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Kiai Ghazali rahimahullahu rahmatal abrar wa adkhalallahu rahmatahu jannatahu daral qarar. Mugi-mugi kita sedaya angsal barokah saking sahibul haul sehingga insyaallah boten mung ingkang dipun sebut niku wau nami-namine utawi ingkang dipun holi sedaya keluarga-keluarga kita ingkang sampun tilar donya mugi-mugi dipun angkat derajate dening Gusti Allah, dipun jembaraken kuburane, dipun slametaken saking adab kubur. Mugi-mugi ingkang tasih wonten dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, amin Allahumma. Para hadirin ingkang sangat kula hormati, kathah di bulan Maulid niki umat Islam merayakan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi maaf, kata sing corone mboten cocok kalian corone para guru, para ulama aslafuna as-salihun. Nek cuma ngadakaken acara maulid niku kathah gampang, tapi tiang sing ngadakaken maulid niku sing dibarengi kalian rasa takzim niki sing ewu, sing angel, sing repot. Mangkane tiang niku nek namung bondo cinta mboten cekap. Wala taghtar biman qala almar'u ma'a man ahab. Kalian jangan tertipu dengan seseorang yang mengatakan bahwa manusia kelak akan dikumpulkan dengan seseorang yang kita cintai. Hanya bermodalkan mahabbah mboten cukup. Bagaimana mereka orang-orang Nasrani mengaku cinta kepada Nabi Isa tapi mboten saged kumpul di swarga, bondo cinta. Bagaimana mereka orang Yahudi mengaku cinta kepada Nabi Uzair akan tetapi tidak berjumpa, tidak saged kumpul di swarga krana namung bondo cinta. Mangkane wong cinta niku sak temene al mahabbah hiya al mutabaah. Cinta yang sebenarnya itu adalah al mutabaah, manut jare wong Madura atau rok bunte. Nggih, setuju ndak setuju, gelem gak gelem, seneng gak seneng, nek iki wis perintahe wong sing dicintai harus dilakoni. Cocok gak cocok, setuju gak setuju, nek wis berkaitan kalian tiang sing dicintai kudu seneng, kudu dilakoni. Paham nggih? Dadi mboten cukup bondo cinta tok, mboten cukup. Dikembangaken, ditingkataken mahabbah nggih niku al mutabaah, nderekaken tenggeni sunah-sunahe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pun kula mboten dawa-dawa, aja kuwatir, tak kira sampai kesel sampean. Makanya kalau ngadeg niki jedak susui. Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab beliau Al-Qaulul Badi' fi Salati 'ala Al-Habib Asy-Syafi' anna manzilata ta'zim fawqa manzilatil mahabbah. Ketahuilah sesungguhnya kedudukan mengagungkan itu lebih tinggi daripada kedudukan mencintai. Tingkatan pengagungan itu lebih tinggi daripada tingkatan mencintai dan mengagumi. Kenapa? Karena orang yang mengagungi itu pasti mencintai, orang yang mencintai belum tentu mengagumi. Ngegungno nang Kanjeng Nabi niki berarti otomatis cinta. Wong sing cinta belum tentu ngegungaken dumateng Gusti Kanjeng
Maka di tengah Al-Quran disebutakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sapane wong sing yu'azzim ngegung-ngegungaken, mengagungkan, bukan hanya mencintai, mengagungkan sya'airi dinillah, mengagungkan tanda syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka hal seperti itu adalah tanda kekuatan daripada ketakwaan seseorang yang ada di dalam hatinya. Masjid niki watu, tapi ketika batu niki menjadi lambang agama, dadi masjid wajib dihormati, wajib diagungi. Ka'bah watu, alingan ngarepe Ka'bah niki kathah. Aja mbok kira wong sing di ngarepe Masjid Nabawi niku api-api kabeh, krana ndak ana takzim jero atine. Ndak ana ngegungno nang kene syiar agama niki. Aja kira sampeyan nek cedhek ulama wong cinta kabeh nang kiai nang ulama, mboten. Justru sing cedhek kadang-kadang ulama kok. Krana napa? Ndak ana takzim teng kene syiar agama. Nek watu adalah bagian daripada syiar agama. Gini ku Ka'bah, gini ku masjid. Terus siapa ulama? Guru kita sing mulang ilmu sing saben ahad teng kene majelis PTT niki. Mulya pundi kira-kira ambek watu ambek menungso sing gawa ilmu niki. Lah wong tuwa kula sampean sing hamil 9 bulan, sing nglairaken sing rumat kali tahun, Pak. Mulya pundi kira-kira ambek batu. Nah, pramila saking menika boten cukup bondo cinta, ditingkatkan mahabbah giniku at-ta'zim, mengagungkan. Makanya kedudukan mengagungkan baginda Nabi niku lebih tinggi daripada kedudukan mencintai dumateng Gusti Kanjeng Nabi. Hadirin ingkang sangat kula hormati, pun wong maulutan niki apik punan, cuma perlu diapiki. Yang solawatan apik punan wong gelem baca solawat niki. Ikhlas ndak ikhlas nek solawat niki ketrima. Siji ibadah sing lintu. Salat kudu niat, haji kudu niat, poso kudu niat, nek gak niat gak sah posoe, gak sah hajine, gak sah salate. Zakat kudu niat, kecuali solawat niki lho. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa as-salata 'ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qabuluha hatmun biduni taraddudi. Sembayang karuan ketrimo, haji karuan ketrimo. Haji wong ndak diceluk apa ya gak noleh iku. Sedekah sing pundi? Ndak cukup rasane, kurang kate gawe sangu nang swarga. Illa sholata 'ala nabi wa qabuluha hatman biduni taraddudi. Pasti keterima tanpa diragukan lagi. Syukur sholawati penuh dengan pengagungan. Wong biyen iki nun sewu, sholawati ndak pati enak-enak, tapi mantep, Pak. Temenan oleh sholawat lu pancen temenan. Singgo sholawat kurang loro kurang sholawati, ngene kurang sholawati, ngono kurang sholawati, mesti sholawat pancen antep sholawati. Bukan hanya sekedar kuantitas tapi kualitas. Sholawate sami, bacaane sami, cuma takdim jero ati niki sing gak padha. Hadirin, mbah kula niku almarhum Mbah Abdullah niku nek diceritakan kali Romo Ki Haji Muslim Ikram niku setiap haul sholawate ndak macem-macem. Benono wong tanglet nyuwun ijazah yai, kula peret yai rezeki maca sholawat ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana. Maqasidanae sampean sing krentek, sing nemen, sing ikhlas oleh maca. Teko maning yai kula sumpek maca ya Rabbi, ndak macam-macam, cuma ikut tok wis ijazahe. Kok katik nulis sing ndak katik ngeki ijazah sing aneh-aneh, cuma sholawat ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana ndek jero ati maqasidanae. Lho, mungkin sholawate sami tapi teko lesane sapa niki mboten sami. Krana ati ini penuh dengan pengagungan dumateng Gusti Kanjeng Nabi. Pramila sing niki masih delokane mungkin cara jumlah niki wonten 5.000 niki, Pak.
Mboten sampai nggih. Mboten sampai 5.000 niki. Tapi duduk niki sing diitung. Duduk kuantitas bukan jumlah banyaknya. Tapi ati kula lan panjenengan hadir majelis maulid niki nyambungi nang Kanjeng Nabi. Sing maca selawat nyambung nang Kanjeng Nabi, sing nabu terbang nyambung nang Kanjeng Nabi. Wala yurawis siwal mahir, jare Habib Ali Habasyi, wong sing nabu terbang nek wis nyetrumi nang Kanjeng Nabi, sing maca selawat nyetrumi nang Kanjeng Nabi, sing ngrungokno selawat sing teko mboten tertarik nang tabuhane, ndak tertarik nang lagune, krana selawat tinggi niki sing antep masih ndak sampai 5.000, jane nggih lebih niki lek 10.000 cuma ambek bangsa malaikat bangsa jin. Nek bangsa kasar ndak sampai. Lho niki sing diitung tutuk katahe sanes jumlahe tapi nyambungi dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal ingkang perlu kula sampaiaken mumpung seisuk koyo ngeten niki, muga-muga oleh dungane Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nate dawuh kangge khusus kangge umate didungani kali Kanjeng Nabi angsal barokah, angsal kewelasan saking Gusti Allah setiap pagi. Alhamdulillah pagi niki saged ngisi kalian mau sholawat, saged ngisi kalian mau sani tahlil, saged diisi kalian majelis ilmu, mugi-mugi manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Para hadirin pun ojo ndelok sugine wong, ojo ndelok suksese wong sing akeh syukur, gelem teko nang majelis PTT niki wis niki luar biasa mboten. Mungkin di saat subuh niki akeh wong sing gak tangi, akeh sing gak sembayang subuh, mungkin di Lukas ana sing karnaval macam-macam nggih. Wis mulai ditutup kabeh dalan niki wis ya. Tapi sik ana wong sing gelintir manungsa sing gelem maca selawat, sing gelem tertarik teng kene majelis-majelis zikir ngeten niki. Lho niki adalah keuntungan yang besar. Orang yang terkaya niku duduk wong sing magrong-magrong, duduk wong sing rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat, istrinya 4. Duduk niki wong sing paling kaya dawuh Kanjeng Nabi. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa ya di pagi hari aman di rumahnya masing-masing, tidak ada gangguan, tidak ada ancaman, aminan fi sirbih. Niki maknane sirbih benteng asli nih. Cuma wonten sing maknane sirbih ai fi baiti. Aman di jero mak ndak ono sing nagih. Nggih, gak ono sing nguber. Ndak ono, aman kabeh teko tagihan-tagihan, aman teko gangguan-gangguan. Aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih. Sehat awake, anake sehat, bojone sehat, mantu putu sehat. Indahu qutu yaumi, sing didahar isukku cukup gawe sedina, duduk gawe meneh, duduk gawe ben, duduk gawe seminggu sebulan. Indahu qutu yaumi, sedina niku cukup. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Berarti wong niku sing paling sugih, Pak. Aman di omah, tenang, awak sehat, sing didahar cukup gawe sedina tok. Apa maneh sing digoleki? Wong sing di rumah sakit kepingin sehat kok. Sing di rumah sakit niku kepingin sehat kaya kula lan panjenengan. Wong sing diuber-uber niku, sing digolek wong niku, mbok KPK, mbok polisi. Soge-soge niku cuma gak tenang, ndak aman di omahe. Krana napa? Krana ndak gelem qanaah, ndak gelem nerima, ya ndak ono tuwuke wong pancen manungsa, Pak. Nggih napa mboten? Padha masing sing ngomong nggih ngono. Lek boten belajar dadi wong sing qanaah, wong sing nerima, aja ditambahi sambate, tambahi syukuri ae wis. Lek cuma soge gawe ukuran wong tenang, sampeyan delok sakniki. DPR gak pati tenang, wedi diunjuk rasa tok. Aja takon donya, aja takon napa teng niku wis nyepak kabeh ana kabeh. Cuma ndak aman, aminan fi sirbih, ndak aman. Wedi digoleki polisi, wedi digoleki KPK, wedi kena unjuk rasa lan sak pinunggalane. Sampean enak-enakan di omah, alhamdulillah, ngopi, rokok.
Apa yang dipikir utang gak diutang, awak sehat ya wis sugih wong sing koyo ngeten iki. Lek sampean ngukur sugih ki akeh donyane nggo ndak cukupe, dadi nggih dadi napa jenenge, dadi koron temen wae, dadi koron temen. Lek gak gelem syukur nang Gusti Allah, mangkane sing paling akhir saking kula Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawaken al qanaatu malun la yanfadu wa kanzun la yafna. Orang yang mempunyai sifat qanaah, selalu menerima apa adanya, malun la yanfadu, harta yang tidak pernah sirna, kekayaan yang tidak pernah sirna, gini ku qanaah. Nerimo wis ojo gauk nang bojone wong wae. Nirimo apa sing duwe mbek bojone wong, bojo sampean duwe pisan persis. Nggih. Ibu-ibu krungu sampean. Ojo gawok nang bojone wong. Mas yo ndak pati ganteng pokok urip ngono lho. Sing sampean gawoki niku ganteng gagah, padha bojo sampean duwe pisan persis. Modele potongane sanggon-gone persis. Yo siku trimon, budak-budak titik gak apa-apa. Alhamdulillah. Lho lek sampean kurang ayu, kurang ngene, kurang ngono, kurang ngene, sampai ketok embek sampean kepingin. Wis tuwuk nang menungso, sampai ketok wedhus sampean ketok ayu. Qanaah, neriman nanggane pandumaning Gusti Allah. Kula nyatet sebagai penutup saking pengajian teng PTT niki, qasidah saking Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad tentang pentingnya kula lan panjenengan syukur lan nerimo. Cek ini enak urip niki cek tenang. Soalnya enak ndak enake wong kono dek wong. Sing sugih yo akeh tagihane, sing duwe motor loro pajeke yo tambah akeh. Wis enak. Sing sabiasa ngeten sing penting nerima, ndak ngamek nek wong, yo ndak salah nang wong, pun cukup niki nambahi syukur dumateng Allah Subhanahu. Qaddamin ta'ala birrizqil qawam fil kitabil munzal nurun lil anam faridah was-sukhut haram wal ganu' rahah wat-tama' junun la yakthuru hammuk ma quddir yakun anta wal khalaik kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid hammuk wa ihtimamuk wayhak ma yufid al qada taqaddam faghnami sukun la yakturu hammuk ma quddir yakun. Niki lek dipelajari sedidik. Anta wal khalaq qad dhamin ta'ala birrizqil qawam. Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rezeki baik makhluk yang berupa manusia ataupun hewan-hewan yang ada di atas bumi pun ditanggung rezeki ini, tinggal kari usaha golek rezeki. Umpama rezeki niku ditanggung ambil ijazah, ditanggung ambil akal pinter cerdas, wong bodoh-bodoh ndak nemu rezeki, Pak. Ternyata kadang-kadang nun sewu nulis gak iso, maca gak iso, yo sugih. Pancen kabeh niki panduman saking Allah Subhanahu wa taala. Faridah nerimo adalah kewajiban. Wasukhut haram, ndak nerimo nang Gusti Allah haram hukumi. Wal ganu rahah, wong sing qanaah tenang uripe. Wa tama' junun, wong sing toma kurang tok gendeng dadine. La yaktsuru hammuk ma quddir yakun. Ndak usah dawa-dawa angen-angen, sing tek rezekine panjenengan mboten bakal ngali teng tiyang lintu. Pasti tutuk ya apa carane Gusti Allah nutukaken teng panjenengan, menyampaikan dumateng panjenengan sedaya. Para mila sing akeh syukur dadi umat Kanjeng Nabi niki alhamdulillah procot lahir dadi umat Kanjeng Nabi. Takzim dukuri mahabbah, takzim mengagungkan baginda Nabi di atas kedudukan mencintai
baginda Nabi. Sing kedua, wong sing paling sugih, sing aman di omahe, sehat awake, cekap damel sitinten dahare sak keluarga, maka niku orang yang paling terkaya. Wong sing paling kaya raya, wong sing sehat awake. Kersane wis pokok sehat, insyaallah rezeki niku gampang digolek nek sehat. Lek wis loro-loron mboten saged. Mas yo sugih, ana wong sugih rezekine titik, Pak. Sugih tapi rezekine sekedhik. Wonten tiyang melarat, fakir, tapi rezekine kathah. Sugih tapi rezekine titik, jare dokter. Jangan makan gule ya, darah tinggi. Sugih tapi rezekine titik. Jangan minum kopi ya, kencing manis. Jangan makan nasi putih ya, kolesterol. Mangan apa, Dok? Katul. Lah padha mbek bebek kok. Sugih tapi rezekine sekedhik. Wonten tiyang melarat, fakir, tapi rezekine kathah. Isu pecel, awan rawon, asar lodeh, mari maghrib bakso, kate turu masak mie, duduk cangkem molen ku berarti, Pak. Lho, gak duwe melarat, cuma rezekine kathah, mlebu kabeh. Sugih wong rezekine titik. Montore wake montore cuma benumpak kontrol, periksa kontrol. Sugih cuma rezekine titik. Nggih. Ya tidak apa-apa melarat, pokoknya rezekine akeh. Amin Allahumma. Lebih-lebih sugih sing loman. Sugih medhit kaya apa? Sugih medhit dongakno ndang mati wis. Lah sing sugih sing loman donatur wae dongakno. Liyane mati gak apa-apa, pokok riko tok jiurip jiwa. Wis kena pirang juta ngono iku akhire ndungane nemen ikhlasi mun mantep nggih. Pun sekedhik niki mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi majelis PTT Istiqomah ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi Ustaz Zainal dipun paring sehat wal afiat. Panjenengan sedaya mugi-mugi jembar lancar rezekine. Amin. Ingkang halal, ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Hadza ma lazima minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'na wa la minna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-istiqamah ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات اسمع صوتنا واستجب دعواتنا بجودك يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد. فاتحة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
astaghfiruka wa atubu ilaik. Hakadha minni akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ngaturi rawuh.